Saluti a totus, señores e signoras, e bene accattados a las previsiones de su tempus pro crasa, giovia su seghi de trigulas. Sas condizioni de su tempus a sopra de sa Sardigna videne che lu serenu o pagunuilu che in addensamentos attrettos in sas oras de su bortadie. Sos ventos an solare débiles o moderados de sa banda occidentale, chi in fortes o fintas a fortes in sa succar de Bonifaziu. Sos mares sant a mostrare metamovidos in sa banda occidentale e de su Capesusu in sa succar de Bonifaziu, pago movidos o movidos attrettos in sos atros logos. Sas temperaturas mínimas son previstas che in mudar de rilievu o in falada lizzera attrettos. Casteddu 20, Tattari 6, Nuggoro 18, Aristanis 6. Sas temperaturas massimas sono previstas in falada lizzera in sa banda centrale de su Capesusu che in mudar de rilievu in atros logos. Casteddu 34, Tattari 28, Nuggoro 26, Aristanis 28.